is a huge number of first time voters that are supposed to be coming into this election that has been expected. I expect all of you to vote as well if you have not till yet. The most important of all is, will Nepal cling on to its old chapter? Will Nepal cling on to the old parties that have been ruling over the country? के नेपाल अतीतमा नै रहन चाहन्छ के नेपाल परिवर्तन चाहन्छ following up from that, as we all know, it is for the lower house of the parliament, House of Representatives. There are 175 seats, 165 FPTP, Pratyaksha Nirvachan, 110 proportional Samanupatik. Among the 165 FPTP candidates, there have been 165 constituencies, obviously, and among those 165 constituencies, one has become the talk of the town. The biggest topic of all, Zappa Path, as we all know. Now, who is standing in Zappa Path? Why is it so much important to all of us? First of all, the candidate who is standing in Zappa Path is KP Sharma Oli, the ex-prime minister of the country, the man who was in charge of the office during the time of the protest. Hatyara! Representation of the past of the country. And against him is Balendra Saha, as we all know, ex-mayor of Kathmandu. Was he a good mayor or was he not? It's a different conversation to be had. But his electoral campaign right before his mayorship was absolutely wonderful. It brought about a huge involvement of youths in the country. It brought about a huge involvement of youths in the country. It showed the whole nation that change is possible if the youths involve themselves for the politics. यो देशमा परिवर्तन असम्भव कदापि छैन. Following up from that, now who will win? Time will tell. But the best thing right now is that we can choose who will win. यो देश जनताको हातमा छ. जनताले अगाडि बढाउन चाहन्छ, यो देश अगाडि बढ्छ. जनता त्यही आफ्नो अतीतको अध्यायमा समात्न चाहन्छ, यो देश त्यही अड्किन चाहन्छ. अड्किन सक्छ. Followingly, I will not speak much. मेरा मित्रहरूले धेरै बोल्नु भइसक्यो निर्वाचनको बारेमा. I will tell you only one thing. यदि तपाईसँग भोटर कार्ड छ भने तपाईले त्यो भोटर कार्डको इस्तेमाल गर्नुहोस्. सबैजना जानुहोस्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चिन्नुहोस्. आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उठेका उम्मेदवारहरू चिन्नुहोस्. ती उम्मेदवारहरूमध्ये सही उम्मेदवार छान्नुहोस् अनि उहाँलाई जिताउन खोज्नुहोस्. यही कदमले नै हो जनताले यो देश बनाउन सक्ने. यही कदमले नै हो यो देशको लागि रगत बगाएकाहरूको सम्मान हुन सक्ने. यही कदमले नै हो यो देशको परिचय बदल्न सक्ने. यही कदमले नै हो यो देशमा हुर्किरहेका बालबालिकाहरूको असल भविष्य हामीले बनाउन सक्ने. Oh my god. On our upcoming election, all subjects first of Father. So यो पावन एकमात्र जुन निर्वाचन छ त्यो चाहिँ हामी सबै नेपालीहरूको लागि एउटा एकदमै ऐतिहासिक र एउटा निर्णायक निर्वाचन हो. Following the Gen Z protest on Bharatमा त्यसबाट धेरै युथहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो र त्यसको धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा धेरै नराम्रो इम्प्याक्ट पुगेको छ. त्यसपछि हाम्रो संसद विघटन भयो and interim government was held. Interim government established led by Prime Minister So we as a voters, we are to not forget the sacrifice made by the youth in that protest. And let's not forget who we are voting for. So हामी चाहिँ youth हामी भन्दा अझ कति सानो एजको युथहरू उहाँहरू जानुभयो प्रोटेस्टमा frustrated by the nationwide corruption and decades long political instability र stagnant economy.
उहाँहरूले आवाज उठाउनु पर्यो एन्ड इन्स्टेड अफ अकाउन्टेबिलिटी दे वर आन्सर्ड विथ बुलेट्स र हाम्रो नेताहरू जसलाई हामी नेता भन्छौँ जसलाई हामी हाम्रो लिडर्स भन्छौँ अकाउन्टेबिलिटीका परको कुरा दे स्टार्टेड द ब्लेमिङ सिंहदरबार कसले जलायो कुन नेताको घर कसले जलायो एन्ड नाउ दिस इज आवर बिग मोमेन्ट टु चुज द फ्युचर फर आवर कन्ट्री टु चुज फर आवर फ्युचर जेनेरेसन्स र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो ड्युटी जस्ट भोट्स दिएर मात्रै सकिँदैन भोट्स दियो अब सबै कुरा चेन्ज हुन्छ करप्सन जिरो हुन्छ त्यस्तो केही पनि हुँदैन हाम्रो भोट्स पाएर जितेको क्यान्डिडेट्सहरूले के गरिरहेको छन् त्यसको बारेमा हामीलाई नलेज हुनुपर्छ उहाँहरूको हरेक क्वेसनेबल एक्टिभिटिजहरूलाई क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ के भइरहेछ कसरी भइरहेछ त्यो थाहा पाउनु हाम्रो ड्युटी हो एन्ड फाइनली अब एउटा ठुलो मोमेन्ट आएको छ हाम्रोमा सर्भ द पर्पज फर द सेक्रिफाइस अफ युथ एन्ड देयर फ्यामिली सेक्रिफाइस एउटा मूल्य हामीले अब चुकाउने टाइम आएको छ सो लेट्स टेक द डिसिजन वाइजली हाम्रो एउटा ठुलो राइट हो यो राइट टु भोट त्यसलाई राम्ररी युज गरौँ सो थ्याङ्क यू सो मच Hello everyone, my name is Palishka Prajapati and firstly to let you know I am zero interest in politics. In my point of view, politics is a very dirty game. Despite that, however, politics कता चाहिँ हुँदैन स्कुलमा हुन्छ